Nesta lección imos coser a cremalleira deixándoa á vista. Primeiro cosemos o tecido nun lado da cremalleira, coidando de facelo a uns milímetros da parte dentada para que o fecho circule con facilidade. E ganduxamos. Comprobamos que a cremalleira abra e feche ben. E agora facemos a costura definitiva con pespunto, en ambos lados. Rematamos a costura. Retiramos o ganduxo e comprobamos que estea ben cosido. E aquí está a nosa cremalleira á vista.